Filipino seven alo arnikang sambirta thanpang sami brismai disopi non birta thebi pen arjuitha. Socheng constituency aphan pini het singlong phar arudeng pen Arunodoi lapen phuruya the lapen hanjangamu keronpon. Sonsi pini hamren BJP party office long Arunodoi lapen phuruya the achili lapen hanjangamu achili ronpon. Lapen kapre ga hormutami ronpon. Bangso amai long gachitong don lake West Karbiang long Lamjai Sarpo Richardson Hansi Abarim board chairman Jason Teron ward commissioner Moniram Teron lapen hamren group apariktik lem chairman Bronson Ingti lapen district pen chitong don Kakurung Teron pi lapen Indra Tok BP atum chitong dun. Lapen bangso amai long aluhia man pen kachitong dun Socheng MSC hetsing long phar chitong dun si Mayar DP dun. Bangso amai kapa dopon lake Sorkar pen ki pipon Arunodoya form tami ronpon. Lapen phuruya thea chili tami ronpon. Lapen hanjangamo chili tami ronpon. Lapen kapre tami MSC hetsing long phar arideng pen pipajirpon. Hamren ben Dhoniram Ronghang News Text Report B News 7. Penidak itu Socheng Mondorolong Tong Sekot pen Bharatiya Janata Party Song Aputhak Iching Mai Pon Mai Long Mai Cheri Pon Mai Phukai Mangrapet Bharatiya Janata Party West Karbiang District Lamjai Sarpo lo Richardson Hanse ke hai Abarim board chairman Jason Teron ke hai BDC chairman Jusing Ko ke hai ward commissioner Moniram Teron ke hai Long Kenro Hanse ke hai lapen Amren Cooperative Land Chairman Bronson Ingti ke hai endang lo district pen ache tong dunit manggir Helen Tisupi Baido lapen Kapung Tiran Pi Baido lapen Indira Tok Pi Baido ini just net lah bang itu ini kita masai sih dengkot itu lah dekang komiti long dan itu masam Sorkar pen komiti itu long pen bang itu dan komiti GP dulu lah soalnya belang itu fan long itu just net kosong saya bang putin tapi aku nak cak dua bang putin mana kilong itu mah itu CM Sarpan Surunai nanti akan konten bidang itu agriculture department tentang hanjang cili dan dia cili tentang lok lapen konsumsi surong bolong lapen itu saya ketik inat kang poni mah makan tu pakai mah itu bakar dia itu konsumsi bang kayak son kapag kang pakai mah harus kita untuk dikan pono kita nyara mengalir tempat dulu kita minta kayak gitu ane puno mah kisar nah hari sore kita itu mahabar along relong para bang itu tapi kami ning isi mah ini sih kan bahkan di sanksi dari klaim polisi itu marah depan itu pun aku polisi. Kalau bang so kira nolong mana nang litum lah Socheng PSA na pan mapajitang jadayan mah mana tahun ria pan bangke mua seksa. Jangan bangke lason lo mana sudnil lah Socheng ana bang ini tahun kapurian lah lo kebut polling station hisap si kuri lo ate polling station boleh dak bangke tahun aja bang long tinggi bang polling station kuri dak bang ini tahun pelo rong pelo ate population om cara dem bang ya beneficiary om ceto lapen kom cara dem bang ya beneficiary dak kom ceto Kado ko vipen polling station long kan bag doing nesa. tel kadu we long tong kera trokan tahun lapen rong baru kan Tangte pinibirta ke lansing toni koglo domi thangme kurang thu kardom.